شلو حافظ دست القرآن غټي غړيږي نن فارغيږي نن نوصليږي نن ګل شیر احمد لم حافظ کل خاريږي نن فارغيږي نن نوصليږي نن دستر بندي دا او خوشالي دا ګران مل جانا ډېر خوخي دا خوش خبری دا د زندگی دا زید حافظ شو ورنک مرغی دا زید حافظ پس بین قرآن نوران کی گنن فارغی گنن نوزلی گنن شلو حافظ دست بین قرآن غٹی غڑی گنن فارغی گنن نوزلی گنن ګل شیر احمد لم حافظ کل خاريږي نن فارغيږي نن نوصليږي نن دا استادان دي ډېر مهربان دي قاري موسین دی دا قاریان دي دا خادمان دي د دین ګلان دي قاري عاصم صاحب صالحان دي قاری حمزه پدران شاگرد ډېر خوشاليږي نن فارغيږي نن نوصليږي نن شلو حافظ دست القرآن غټي غړيږي نن فارغيږي نن نوصليږي نن ګل شیر احمد لم حافظ کل خاريږي نن فارغيږي نن نوصليږي نن کڑای محناتی په هر ساعتی حفظی کڑای تا سعاداتی خپ جراتی په دینیاتی ابشر ګولا پډر خدماتی کرزه دستا درور مقام ډیرو چتیږي نا فارغیږي نن نوصليږي نن شلو حافظ دست القرآن غټي غړيږي نن فارغيږي نن نوصليږي نن ګل شیر احمد لم حافظ کل خاريږي نن فارغيږي نن نوصليږي نن راغلل یارانی خواږ دوستانی نن فراغت دی انډي والانی خپل خپلوانی ډېر قربانی محمد راغله رشتہ دارانی راغلل ملګری او دوستان معلومیږي نن فارغیږي نن نوصليږي نن شلو حافظ دست القرآن غټي غړيږي نن فارغيږي نن نوصليږي نن ګل شیر احمد لم حافظ کل خاريږي نن فارغيږي نن نوصليږي نن ننی دستار دی ډېر مزیدار دی جلسه یې وشوه حافظ سنگار دی په ګلو بار دی دا زما یار دی د زړه تسکین دی د زړه قرار دی ورته چې ګورم زړګی پرې راټولېږي نن فارغېږي نن نوصلېږي نن شلو حافظ دست القرآن غټي غړېږي نن فارغېږي نن نوصلېږي نن ګل شیر احمد لم حافظ کل خاريږي نن فارغېږي نن نوصلېږي نن نن فارغات دی قرآن برکات دی شوی په برخه د لوی دولت دی د خدای رحمت دی هم عبادت دی د ژوند رڼا د تلاوت دی محمد طیب طاهري ډېر رحمت ورېږي نن
فارغیږي نن نوزلیږي نن شولو حافظ د سپین قرآن غټې غړېږي نن فارغیږي نن نوزلیږي نن ګل شیر احمد علم حافظ کل ښکارېږي نن فارغیږي نن نوزلیږي نن دا نظم په فرمایش د ګرانو او محترمو رونډه قهري محب الله درویش حق نواز حقیار جانداد شنواری عباس سمیم حمید الله محمدی عاصم رسولی امداد الله او سبون په اواز د الحافظ رحمت الله اقرار شاعر د مولوی محمد طیب طاهری زموږ د اړیکو شمار 0 و 1 50 92 وسه